Asam tani ba? Ang layo, kwartang papa. Mas papar mo. Tara, daadto. Tara na. Tara. Na. Ngayon ta. Pa! Dali ko kwarta, be. Awan sa loob ba? Wala ra ba kong ka-withdraw? Naon sa kure akong wartag makabot mo na pila may alawas imong kuan mo. Kumil. 5,000? Ate kagamay ana? Kumil. Tanaw sa akong kwarta. 5,000. Alawas nimo karong adlaw. Oh, dahil 5,000 alawas mo karong adlaw. Ihatag sa imong maestra. 1, 2, 3, 4, 5. Sa imong maestra na, 5,000. Pilag mo classmate ni mo? Unom. Unom? 56,000 po. Inalay mo classmate nga utangan lang ko ha. Kay gamay ra kini kwarta ha. Magyo kawidro ron. Oh. Uno. Sa imong classmate na. 2. 3. Tarungan na? Grasya man na? Hindi mo mananggi. Hulog-hulog, ginoon. Tulo to ka, classmate ni mo. Unom. Unom, nay, kulang na ko nga. O, tag sa kalibo mo na eh. O, tag sa gatos. O, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, sa imo na, ikaupat na nga classmate ni mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, ikalima ni mong classmate. O, kare sa ikaunom. Kana, ihatag na, ipalingaw-lingaw na. Unom. 1,000 ko, alagay. Kulang na? Oo. Ano mata yang nabilin dito dong, maon lang gini. Gani, maon lang gini. Nah, may ibilin na ni pati ni bukas. No. Maong. Ibilin na ni.